abagaciro mwese mwahisemo kutwumva. Mu mateka y'umupira w'amaguru ku rwego rw'isi hari amakipe afite amateka maremare yanditse ibigwi byinshi n'andi afite amateka yihariye yubatse mu bihe byihariye byahinduye amateka y'umupira. Iyo tuvuga amakipe y'ibihugu nka Mexico na South Africa tuba tuvuga amakipe abiri aturuka ku migabane ibiri itandukanye ariko ahuriye ku kuba yaranditse amateka yihariye mu gikombe cy'isi. Uyu munsi tugegura ku mateka ya South Africa na Mexico ku gikombe cy'isi. Nge ndi Hussein, ikaze. Tariki ya 11 Kamena 2026 aya makipe yombi agiye kongera kwandikwa mu gitabo cy'amateka ya ruhago nyuma yo guhurira mu mukino ufungura igikombe cy'isi cya 2026. Ibi byibutsa benshi umukino wabahuje tariki ya 11 Kamena 2010 ubwo Afurika y'Epfo yakiraga igikombe cy'isi bwa mbere mu mateka ya Afurika. Reka tubanze turi amateka ya Mexico mu gikombe cy'isi. Mexico ni kimwe mu bihugu bifite amateka maremare cyane mu gikombe cy'isi. Yitabiriye irushanwa rya mbere ryabereye muri Uruguay mu 1930. Mwibutsa ko iki gihe arimo bwa mbere igikombe cy'isi cyabereye. Hanyuma kuva icyo gihe kugeza 2026 Mexico imaze kwitabira igikombe cy'isi inshuro 18. Ikaba iri mu bihugu byitabiriye irushanwa inshuro nyinshi kurusha byinshi byo ku isi. Mu mateka yayo Mexico yageze muri kimwe cya kane kirangiza quarter finals inshuro ebyiri, aho hari mu 1970 n'1986. Iyi niyo ntera ndende cyangwa urwego rwo hejuru iki gihugu cyagezeho, ariko hari ikintu gitangaje cyabaye ikimenyetso cya Mexico. Kuva mu 1994 kugeza 2018 Mexico yageze muri kimwe cy'umunani kirangiza inshuro 7 zikurikiranye, ariko buri gihe igahagarariraho. Ni ibintu byatumye abafana bayo babyita La maldición del quinto partido, bisobanura umuvumo wo kutagera ku mukino wa gatanu, kuko kugira ngo igihugu kigere muri kimwe cya kane kirangiza kiba kigomba gutsinda imikino ine. Mexico kandi nicyo gihugu cya mbere mu mateka kizakira igikombe cy'isi inshuro eshatu, mu 1970, 1986 ndetse n'uyu mwaka 2026. Ibi nta kindi gihugu kigeze kibikora. Naho amateka ya South Africa mu gikombe cy'isi, mu gihe Mexico yari yaratangiye gukina igikombe cy'isi kuva mu 1930, South Africa yagizweho ingaruka zikomeye n'ubutegetsi bwa Apartheid. Mu 1961 FIFA yahagaritse South Africa kubera ivanguramoko. Mu 1976 yirukanwa burundu muri FIFA. Nyuma y'ihagarikwa bitewe na Apartheid, South Africa yagarutse muri FIFA mu 1992. Nyuma y'imyaka mike gusa yegukanye igikombe cya Afurika cyo mu 1996. Amateka yo gusezerwa kwa South Africa muri FIFA ni imwe mu nkuru zikomeye cyane zihuza siporo na politiki mu kinyejana cya 20. Intandaro yo guhagarikwa ni politiki mbi ya Apartheid nk'uko twabivuze. Ubundi kuva mu 1948 ubutegetsi bwa South Africa bwashyizeho gahunda yiswe Apartheid. Yari ishingiye ku ivanguramoko. Abazungu n'abirabura ntibari bemerewe kubana cyangwa gukora ibintu byinshi hamwe, muri byo harimo na siporo. Nko mu mupira w'amaguru hari amashyirahamwe y'abazungu gusa, hari kandi n'ay'abirabura gusa, nta makipe avanze amoko yari yemerewe gukina. Ibi byari binyuranyije n'amategeko ya FIFA asaba ko umupira uwa bose nta vangura. Mu 1957 hashinze impuzamashyirahamwe y'umupira muri Afurika CAF, Confederation of African Football. South Africa yagomba kwitabira igikombe cya Afurika cya mbere, ariko yanze kuzana ikipe ivanze amoko abirabura n'abazungu, ahubwo yashaka kohereza ikipe y'abazungu gusa. Ibi ibihugu bya Afurika byarabyanze. South Africa itikurwa muri iryo rushanwa rya mbere rya AFCON. Iyi niyo yabaye intandaro ya mbere yo kwigizwayo muri ruhago nyafurika. CAF yakomeje gusaba FIFA gufatira ibihano South Africa kubera ivanguramoko rya Apartheid. Bigeze mu 1960 FIFA yahaye South Africa igihe cyo gukuraho ibintu by'ivangura, ariko ntiyigeze ibyubahiriza. Hanyuma kuwa 26 Nzeri 1961 FIFA yahagaritse South Africa muri ruhago mpuzamahanga. Icyo gihe ariko ntibyari gusezererwa burundu, ahubwo yari ihagaritswe by'agateganyo. Ibyo byasobanuraga ko itari yemerewe gukina imikino mpuzamahanga, ntiyari yemerewe gukina amajonjora y'igikombe cy'isi, yewe ntiyari yemerewe kwitabira amarushanwa ya FIFA. Uwari perezida wa FIFA icyo gihe witwa Stanley yari ashyigikiye South Africa. Yasuye iki gihugu maze avuga ko ikibazo cyariyo kitari gikomeye nk'uko kivugwa. Kubera ibyo FIFA yongeye kwakira South Africa mu 1963.
ariko ibyo ntibyashimishije bimwe mu bihugu bya Afurika na Aziya. Akabaye icwende n'ubundi ntikoga. Nyuma y'uko yongeye kuyakira, South Africa yasabye ko mu gikombe cy'isi cyo mu 1966 yakohereza ikipe y'abazungu gusa, hanyuma mu gikombe cyo mu 1700 ikohereza ikipe y'abirabura gusa. Icyo gitekerezo cyafashwe nk'ikimenyetso ntakuka cy'uko Apartheid ikomeje. Ibihugu byinshi bya Afurika, Aziya ndetse n'ibya Soviet Union byarabyanze, bibyamagana byivuye inyuma. Mu nama ya FIFA yabereye i Tokyo, South Africa yongeye guhagarikwa. Mu 1976 habaye imyigaragambyo ikomeye yiswe Soweto Uprising. Abanyeshuri b'abirabura barigaragambije bamagana Apartheid. Icyo gihe polisi yarashe abaturage benshi, irasa n'abanyeshuri benshi barapfa. Kubera ibyo hafi isi yose yararakaye. Muri uwo mwaka abanyamuryango ba FIFA batoye ku kibazo cya South Africa. Amajwi y'ubwiganze 78 bashyigikiye kuyisezerera, naho 9 barayirengera. South Africa irisezererwa burundu muri FIFA tariki ya 16 Nyakanga 1976. Icyo gihe ntiyari kiri guhagarikwa gusa, yari imaze kwirukanwa burundu mu muryango wa FIFA. Yamaze imyaka 16 hanze ya FIFA kuva mu 1976 kugeza mu 1992. Icyo gihe cyose nta gikombe cy'isi yakinnye, nta majonjora yakinnye, nta mukino mpuzamahanga wemewe yigeze ikina. Abakinnyi benshi bari bafite impano ntibigeze bagira amahirwe kwigaragaza ku rwego rw'isi. Iki nicyo gihe kirekire cyane South Africa yamaze mu kato ka siporo. Mu mpera za Apartheid, imfungwa za politiki zatangiye kurekurwa. Nelson Mandela yarafunguwe. Amashyirahamwe y'umupira y'amoko yose yashyize hamwe akora ishyirahamwe rimwe ritavangura amoko. Icyo gihe CAF niyo yabanje kuyigarura South Africa. Nyuma muri Nyakanga 1992 FIFA nayo iyisubiza mu banyamuryango bayo. Kuwa 7 Nyakanga 1992 South Africa yakinnye umukino wayo wa mbere mpuzamahanga nyuma y'imyaka hafi 20 iri mu kato. Icyo gihe yatsinze Cameroon igitego 1-0. Igitangaje ni uko nyuma yo kugaruka muri FIFA mu 1992 South Africa yegukana igikombe cya Africa, African Cup of Nations mu 1996, imyaka 4 gusa nyuma yo kuva mu kato ka siporo. Ibyo ni kimwe mu byo benshi bafashe nk'inkuru nziza cyane zo gusubira mu buzima mu mateka ya ruhago ku isi. Yewe iki gihugu cyabonye itike ya mbere y'igikombe cy'isi mu 1998 nyuma y'imyaka 6 kivuye mu kato. South Africa yitabiriye ibikombe by'isi 4 kugeza ubu mu 1998, 2002, 2010, 2026. Mwibutse ko Mexico imaze kwitabira inshuro 18. Mu nshuro zose South Africa yitabiriye igikombe cy'isi nta na rimwe yigeze igera muri 1/8 kirangiza, nta na rimwe yigeze irenga amatsinda. Icyakora ifite amateka adasanzwe. Muri 2010 yabaye igihugu cya mbere cyo muri Afurika cyakiriye igikombe cy'isi. Ibyo byahinduye amateka ya ruhago nyafurika burundu. Umukino w'amateka wahuje ibihugu byombi muri 2010 hari tariki ya 11 Kamena 2010 kuri stade ya Soccer City i Johannesburg. Isi yose yari mireba umukino ufungura igikombe cy'isi cya mbere cyabereye muri Afurika. South Africa yari yakiniye Mexico. Ku munota 55 Sifiwe Shabalala yatsinze igitego cyiza cyane kiri mu bitego bizwi cyane mu mateka y'igikombe cy'isi. Abafana bari bafite ibyishimo bidasanzwe, amajwi y'abavuzera yumvikanye ku isi yose. Ariko ku munota 79 Rafael Marquez wa Mexico yishe igitego. Umukino urangira South Africa ifite kimwe na Mexico ifite igitego kimwe. Ni umukino kugeza uyu munsi ukiri umwe mu mikino yafunguye imikino y'igikombe cy'isi ukibukwa cyane. Indi mibare yerekana itandukaniro ry'aya makipe yombi. Mexico yitabiriye igikombe cy'isi inshuro 18, yakira igikombe cy'isi inshuro 3, yageze muri 1/8 inshuro 8, 1/4 kirangiza inshuro 2, 1/2 ntirakigeramo. Yewe nta gikombe cy'isi iratwara. Imikino yakinnye mbere y'igikombe cy'isi cya 2026 irenga 60, naho intsinzi mu gikombe cy'isi zirenga 18. Iyi mibare yonyine irahagije kwerekana ko Mexico ifite amateka akomeye cyane kurusha South Africa mu gikombe cy'isi. Abakinnyi b'ibihe byose bazwi muri Mexico mu mateka yayo. Mexico yagize abakinnyi bakomeye barimo Hugo Sanchez, Rafael Marquez, George Campos, Cuauhtémoc Blanco na Javi Hernandez. Abakinnyi bakomeye ubu muri 2026 barimo Santiago Jimenez, Raúl Jimenez, Edison Alvarez na Johan Vasquez. Abakinnyi bihe byose bazwi muri South Africa ni Dr. Kumaro, Lucas Radebe, Beni Msika, Sifiwe Shabalala na Steven Payena. Naho abakinnyi bakomeye bafite 2026 ni Ronwen Williams, Teboho Mokoena, Peristau na Relebohiri Mofokeng.
Ibintu bitangaje byabaye kuri aya makipe. South Africa icyiza yakoze mu gikombe cy'isi ni ukuba yarabaye igihugu cya mbere cyo muri Afurika cyakiriye igikombe cy'isi. Ikindi gitangaje ariko kinababaje nicyo gihugu cya mbere cyakiriye igikombe cy'isi maze kigasezererwa mu matsinda. Ibyo ntibyari byarigeze bibaho mbere ya 2010. Naho Mexico icyiza gikomeye nicyo gihugu cya mbere cyakiriye igikombe cy'isi inshuro eshatu. Naho ikintu gitangaje ariko kinababaje, kuva mu 1994 kugeza 2018 iki gihugu cyageze muri kimwe cy'umunani kirangiza inshuro 7 zikurikiranye, ariko ntikigeze kiharenga. Ni imwe mu mibare itangaje cyane mu mateka y'igikombe cy'isi. Ushobora kwibaza amafaranga FIFA itanga kuri aya makipe. Dufatiye ku rugero rwo mu gikombe cy'isi giheruka cya 2022, byibura kwitabira igikombe cy'isi gusa zari miliyoni 9 z'amadolari y'Amerika, naho kugera muri kimwe cy'umunani ni miliyoni 13 z'amadolari y'Amerika, kimwe cya kane ni miliyoni 17 z'amadolari y'Amerika. Naho amakipe y'ibihugu ane ya mbere amafaranga arushaho kwiyongera. Uwatwaye igikombe cy'isi yahawe miliyoni 42 z'amadolari y'Amerika. Mu mafaranga yose yatanzwe, FIFA yagabanyije amakipe arenga miliyoni 440 z'amadolari y'Amerika. Muri 2026 biteganyijwe ko ayo mafaranga aziyongera kubera amakipe 48 mu mukino ufungura imikino y'igikombe cy'isi cya 2026. Uyu mukino urabera kuri Estadio Azteca. Iyi stade ifite ubushobozi bwo kwakira abantu barenga 83,000. Ni imwe muri stade zizwi cyane ku isi. Aha niho Pele yatwara igikombe cy'isi cyo mu 1970, hanyuma kandi Diego Maradona yahanije amateka mu 1986. Ninde ufite amahirwe menshi uyu munsi hagati ya South Africa na Mexico? Hashingiwe ku mateka, uburambe, imbaraga z'abakinnyi, kuba Mexico ikinira imbere y'abafana bayo, Mexico ifite amahirwe menshi. Isesengura ry'abasesenguzi benshi ryerekana ko Mexico ifite amahirwe yo gutsinda ari hagati ya 55 na 60%, naho kunganya ni 25%, mu gihe South Africa gutsinda biri hagati ya 15 na 20%. Ariko umupira ugira gutungurana kwinshi. Muri 2010 benshi batekereza ko Mexico itsinda, ariko umukino warangiye 1-1. Niyo mpamvu South Africa iri bwinjire muri uwo mukino ifite icyizere ko ishobora kongera gutungura isi. Tugana ku musozo, iyo urebye amateka yose y'igikombe cy'isi, imibare, uburambe, umubare w'ibikombe byitabiriwe, ibyiciro bagezemo n'umusaruro bagize, nta gushidikanya ko Mexico arifite amateka akomeye cyane kurusha South Africa. Ariko iyo urebye uruhare rwa South Africa mu guhindura amateka ya ruhago muri Afurika no kwakira igikombe cy'isi cya mbere cyabereye ku mugabane wa Afurika, nayo ifite umwanya wihariye cyane mu gitabo cy'amateka y'igikombe cy'isi. Buri wese na ekipa afana mbifuje intsinzi n'ibyishimo. Mwese muba mwahisemo kutwumva, ndabashimiye. Njye ndi Hussein.